ikaze mu makore kuvugwa muri transfer z'Iburayi ku mugabane w'Iburayi byifashe gute mu transfer cyane ko twageze mu gihe cya transfer window abantu benshi bari kwibaza ama equipe yacu byifashe gute abakozi ba Manchester United abakozi ba Manchester City ba Barcelona Real Madrid Arsenal mumeze mte the Gunners ndetse n'abandi bakozi ba ma equipe akomeye bagenda mufana bigendanye nuko mubyifuza cyase ubushake bwanyu uburenganzira bwanyu ndaje mbatemo amakuru ari kuvugwa muri transfer z'Iburayi ariko by'umwihariko umenya ko ikipe ya Inter Domire iherutse kugera kuri finale y'igikombe cya Champions League. Ikipe rwose yamaze guhomba umutoza Simon Inzaghi kuko yamaze gutereka umukoro ku masezerano w'ikipe ya Al Hilal nk'umutoza nk'uko byatangajwe n'ibitangazamakuru byo bitandukanye by'umwihariko kuri profiles zino equipe Al Hilal by'umwihariko abanyamakuru bakomeye cyane muri sport ba Fabrizio Romano ndetse n'abandi batangaje ko rwose ikipe Simon Inzaghi yamaze gutereka umukoro ku masezerano. Tukiraho witwa Kevin De Bruyne nubwo ari mu ikipe y'igihugu y'Ububirigi ariko rwose deal birenda kuba diri mujyana mu ikipe ya Napoli aturutse mu ikipe ya Manchester City. Yamaze rwose kugera hafi muri za 70%. Amakuru dukura hafi aravuga ko ikipe ya Napoli ikibura hagati ya Kevin De Bruyne n'ino ekipe ari uko rwose hari bimwe bitararagiza kumvikanwaho bigendanye no kwamamaza amakipe agiye atandukanye nyine ku myenda ye ndetse bigendanye n'amakampani ino kipe yamamariza no Napoli. Tuntu duto rwose ubundi birenze bikomeye byinshi byose byamaze kumvikanwaho hagati ya Kevin De Bruyne ndetse na Napoli. Ese ikipe ya Napoli nubwo izagaragara muri Champions League urabona ariyo yerishuwa nziza kurenza uko yari kongera amasezerano mu ikipe ya Manchester City. Reka dutega amaso resulta za Kevin De Bruyne muri Napoli. Gusa Napoli yo yabikoze akantu keza ko yabizanye umukinnyi mwiza ugomba kwigaragaza kabisa. Tukiraho reka mabwiye ko witwa cyase ikipe yitwa Brentford ndetse na Manchester United abantu bari muri cyane avuga ko rwose ni mbiri hagati y'umukinnyi ikipe ya Manchester United yifuza yitwa Bruyne nk'uko byatangajwe rero mu bitangazamakuru bya sport hariya ku mugabane w'Uburayi. Ikipe ya Manchester United yifuje no mukinnyi Bruyne kuva na kera rwose bagiye bagirana ibiganiro by'itandukanye n'ikipe ya Brentford umutipa kinamo Bruyne ariko Brentford nayo yazanye amananiza no mutipa azana amananiza bigaragara ko niyo batari gushaka ifaranga cyane bari no gushaka kunaniza ikipe ya Manchester United kuko Bruyne arifuza byibura kujya hembwa 250 by'ipaundi buri cyumweru. Amafaranga ni menshi ne miliyoni zisaga 300 za buri cyumweru z'amafaranga y'u Rwanda. Hanyuma umutipe rero akaba kandi agomba gutangwaho niko Brentford yategetse ko Brentford bundi yari imushyira ku isoko yari yashyizeho igiciro cya miliyoni 50 z'ipaundi batu umuntu zifite azaza mutware. None ubu ngubu bamaze kubona ko akenewe cyane Bruyne rwose mani yimushaka barushijeho kuzamura ibiciro amugana ndatigo yazamuye ibiciro. Ikipe ya Brentford yashyize Bruyne ku giciro kibura kiri hagati ya 60 miliyoni z'ipaundi cyangwa se 70. Umuntu ufite hagati ya 60 na 70 gutyo baza bakadiringa yumva yizeye yaza bakadiringa ikipe ya Brentford kuri Bruyne no umukinnyi mwiza ariko nanone kurana amafaranga sinzi niba Manchester United iziyemeza kumwimuhemba akakayabo k'ibihumbi 150 ku by'euro by'ipaundi ku cyumweru ndetse bakamutangaho miliyoni zirenga 60 z'ipaundi. Mani yo muri ready abafana ba Manchester United umeze mutera. Tukiri muri ano equipe yo mu Bwongereza ikipe ya Chelsea irifuza umukinnyi witwa Etikite Hugo akaba ari umukinnyi ukina mu ikipe ya Eintracht Frankfurt. Aho ari umukinnyi rwose wigaragaje mu mukino mpuzamahanga ya UEFA by'umwihariko muri UEFA Europa League. Ikipe ya Chelsea rero yamuciye irye ravuga iti mwe muretse mwe mucecetse mwe mwitonze uno mwana agomba kuza mu ikipe ya Chelsea. Tukiraho rero ikipe ya Liverpool nayo yaboneyeho kuvuga iti natwe nyamara twamaze kubona yuko Etikite afite gahunda kandi turamukeneye. Ubu turategereje hagati ya Chelsea na Liverpool
Eintracht Frankfurt muramuhande turaza guhita tubibamenyesha rwose turacyari kubikurikirana zandani ngo tuze kumenya Eintracht Frankfurt kuri Hugo etikite ese baraza kuzamura ibiciro hagati ya Chelsea na Liverpool cyangwa se araza gupiganirwa nano makipe imwe gukari mujyane reka tubitega amaso tutarajya kure nanone ikipe ya Real Madrid ingi rwose yo ni urucabana ishatse umukinnyi abandi babacecetse gusa sizi impamvu Paris Saint-Germain yari yabyitambitse cyangwa yabyitambitsemo ubwo yumva Real Madrid ifite gahunda umukinnyi witwa Franco na agapeti gato gakina mu ikipe ya Liverpool agapeti gafite imyaka 17 ariko kagahanga my friend kakamediateur nubwo gakina no ku mpande imbere gasatira nko mu bafuad ariko kabasha no gukina mu kibuga hagati utipe Franco arifuzwa n'ikipe ya Real Madrid ku rwego rwo hejuru kugeza ubwo Real Madrid yafashe amafaranga atari make ifata private jet yuriza mu scout wayo ukomeye cyane witwa Johnny Califati iramubwira iti genda uzana wa mwana wicare hasi mudiringe wicara se umurebe physically umurebe mentally ubundi utuzanire ono mutipe no mupeti aze akina na bagenzi be hano mu ikipe ya Real Madrid ese Liverpool nubwo yamaze guhakana ikipe ya Paris Saint-Germain nayo ngo yaramwifuzaga gusa yahise iceceka icyumva ko Real Madrid mushaka avuga iti ni mwanga cyangwa sikamunanirwa nibwo tuzasubirayo ngayo nguko abakozi ba Real Madrid murumva ko rwose murashaka kuzana indi mpamba indi tana kugira ngo murebe ko umwaka utaha mwazinyara mwisunzu rwose mugakora igisuzuguriro kuri Barcelona yabihaye mu mwaka ushize cyangwa muri saison ishize irangiye tukiri muri transfer za dangi zikomeye yariya ari umukinnyi witwa Jube Bellingham uyu mukinnyi byamaze kuba confirmed yuko yamaze kumvikana n'ikipe ya BVB cyase Borussia Dortmund ku myaka 5 ikipe rero ya BVB yamaze no kumvikana n'ikipe ya Sunderland Bellingham Jube ya akuriyemo cyangwa se aturukamo byamaze kurangira rwose Jube Bellingham agomba kuza abagaragara mu kipe ya Borussia Dortmund muri saison y'imikino y'umwaka utaha tugana ku musozo ariko ntituburi buri kubabwira yuko witwa Gernardo ni umukinnyi w'umuhanga wahoze ari muri yakuriye no mu academy y'ikipe ya Barcelona nyuma za kujya mu ma equipe agiye atandukanye hara ku mugabane w'Uburayi ariko performance ye mu kibuga yakomeje gutuma ikipe ya Barcelona irushaho kongera kumwifuza maze ituma witwa Dakongwa ajye muri Nodiro azane witwa Gernardo maze aze akinane na bagenzi be mu ikipe ya Barcelona uyu mutipe ni umukinnyi ukina ku mpande asatira akinisha amaguru yombi yaba ari diro ya danje kabisa mu ikipe ya Barcelona ishaka gukomeza imbere n'inyuma impande ibumoso n'iburyo no hagati kugira ngo izatware ibikombe yifuza gutwara ku mugabane w'Uburayi ibimerita irimo cya championnat ndetse n'icya Champions League bimwe mu bikombe rwose yahigiye ndetse na bamwe bakinnyi bayo barimo Lamine Yamal bavuga ko rwose bari mu mwenda ikipe ya Barcelona kuba baratarayihesheje ikipe batahesheje igikombe cya Champions League cy'umwaka ushize yego tukubara kumusoza ariko nago naye nababwiye ko ikipe ya Manchester City ko nayo imaze kugira abakunzi benshi aba mu Rwanda no hirya no hino ku isi cyane ko yagiye yitwara neza mu buryo bugiye butandukanye biri kuvuga ko byageze kuri 80% bya transfer igomba gukora n'abandi ni witwa Atijana Lendazi witwa Ryan Sheriki ndetse na IT Nuri abo tipe bamaze kuganira n'ikipe ya Manchester City ibiganiro byararangiye bose baravuze bati yes witwa Lendazi Sheriki ndetse na Nuri babwiye Man City bati twebwe turi ready for you turahari ku bwanyu ati ahubwo igisigaye ni ukuba mwagana n'amakipe yacu kugira ngo ibintu birangire ko twe turifuza kuza mu ikipe ya Manchester City cyane nuko abakinnyi babyifuza igisigaye nuko Manchester City manuka ikajya mu makipe bano bakinnyi bakomokamo kugira ngo ibibikeho mu bakinnyi Manchester City yagombaga kugura uko yabitangaje abakinnyi 4-3 rwose bamaze kumvikana hasigaye umwe kugira ngo ikipe ya Manchester City ibisoje ibintu bigendanye na transfer cyase kugura abakinnyi
hanyuma witwa Siraye nakubwiye ko witwa Nonet Tavasi agomba kwerekeza muri Arsenal kuri miliyoni 9 nta gihindutse. Witwa Luis Enrique nawe agomba kwerekeza mu ikipe ya Olympique Marseille nta gihindutse uko tubikesha itangazamakuru bya siporo ku mugabane w'Iburayi by'umwihariko mu Bufaransa. Nitwa Kim Unitre Nova TV tware muri siporo by'umwihariko muri transfer zo ku mugabane w'Uburayi. Turaje tujye tubabwira ibigezweho isegonda kurindi. Kora like, duhe na comment. Urakoze cyane, ndagushimiye, ibihe byiza.